Right, bitsek esti pamaulagatoru Palestina live stream. Again. All right. All right, Signora Matuit Tatid Maulaka Estina BIE live stream. Hungan. Hungan. Pues esta gagagi hit gi airi. Hungan. Hungan. Buenas and hafade todu samzu buena hudzong. Buenas. Buenas. Puedia bonito y mes Chamoru midzo. Y mes midzo Chamoru. Hungan. Estige kana makpo esti if I mes Chamoru I gwinigid za Guåhan lo hungan kada mes hu keketsogwi esti gwinigi Fanachu sa hu tungunay na mega gidza hamzu ni u meega Fanachu pat tu matitizi Fanachu esta mem fifinut Chamoru hamzu pat malago hamzu umedza ki finota pues in keketsagwi esti kada mes na Guåha finut Chamoru episode para Fanachu za esti mes Chamoru za hu kumbida un gof importante nai un gof mangi nai na kabadzera para esti na especial na mes Chamoru na finut Chamoru nai na episode Fanachu estaba gui 22 años tati na tiempo ma combida gui nai za comentos gui comentos gui nai put I costumbreta put I nobena ninu hungan lo maguf nai na sumauna gui tati esti na sakan 2025 per esti na mes Chamoru cosa kisinya hasangani hit put I tsetsotnya para I Kumision I Fino Chamoru gwini gid za Guåhan. Za magov tunain hu kumbibida tati para esti si Siñora Teresita Concepcion Flores. Buenas, Siñora. Buenas. Buenas, Dr. Vigre. Za buenas para hamzu todos. Hunganan hu gofa agradeci finatomu, Siñora, para esti Fino Chamoru na episode Fanachu durante esti mes Chamoru za sempre gof natinani no I mes Chamoru para hogu natinani para Guåho. Hanggang megay magahit no nakinani I mes Chamoru kana todo kung todo man mama nana bisya bihujung itate komunidad esta mas nasakan entre mas mo na mas fumamta I selebrasyon I mes Chamoru. Hunggan. At Signora, hu kumbibid na megay bidada mo pari komunidad, pari lengwahi, kultura, lo I hinangay mo gwini na kosekisnyon sangani ham pari I tetsomizu I Kumision I Fino Chamoru. Lo guaha otro na sinyon diskuti lo finet na hunggan nihita diskuti pari gwinaha siha I tetsomizu sa megay bonito za preciso lokwe pari kultura I lenguaje I historia loque. And so, hungan, por favor, para sa buenti guahatauta, winigid sa Guåhan pat, iman gatsongta manyasga gi san lago loque, ti matungo hafe I Kumision I Fino Chamoru. Kosinyo an sanganiam Signora, hafe esti I Kumision I Fino Chamoru, hafe I tsetso minzu. Hungan, Signora? Hanggang dispensa sa no bahagi no problema ni ikandit binilo. Oh, no. I Kumision I Fino Chamoru TST ma-establisa tati gisti I 1973 lo antes li adzu esta lo que sigi mas machogi mas ni hapatay nanu para umanagwa estina inet nun o aagang estire na Chamoru Chamoru Commission, the board of the Chamoru Commission lo guaho uusaha lo ko taplan I Kumision I Fino Chamoru uusa adzu na palabra lo kada mas teplisa esti ginin imina sertina legislatura di 1964 tati ane fini ni na mas tablisa pues ginin adzu no otusia na membro no gui tati pues resultamos manakabalis todo gimit 1971
Ifine nina na Kumision ni Fino Chamoru ni mastablisa. Pues esta Guåhan manaigwi ni adjusya na membro. Do meggay chetsu niya. Ni paro tinituhun esti diputsi ipresiso na Guåhan no esti na esti na tabla I Kumision ni Fino Chamoru. Se esti para ginia hitmo na mas. Para tafanguentus, para tatungo mas po di lingwahita ifinota costumbreta ni ginin iman malofan siya na tempo. Jangin siga estimo na tatsogwi, iman mamamela na tempo sinasasangan na ifa maguonta, siyempre umatungo mas po di costumbre, ihinengi, jan ni Fino niya, ni Fino ifinota, ni Fino Chamoru. Pues para 30 años, kana 30 años magahit, no? Disi kane kalantaywi pumaranayon, ti ijetsu ti pumapara, lo inetnon kulan no, paraw matulay ka, ja inwebo na inetnon matutuhon di 2017 na matutuhon ma-establisa talo di nuevo. I Kumision ni Fino Chamoru. Ja pao na biyahe, nuevo na membro mangaygi, jan no igome lulu este pao I Kumision si besangan na si Dr. Laura Sauder. Lo gani pao matutuhon si Hope Gustobo, vija gome lulu, pues kontempo mo na matulay ka ja si Dr. Laura Sauder, jan inwebu siya na membro siya. Pues besangan inwebi siya na membro siya Hope Gustobo, ibisa gehilo, después si secretaria si Siñora Rosa Palomo. Pues membro siya si Dr. Underwood, ni manggaygi pa gi presenti si Rufina Mendiola, Siñora Rufina Mendiola, si Jang Guåhan, tibe malapan o Guåhan, Siñora Teresita Flores, pues manggaygi lokwi si manmaulik todo do membro ni manggaygi no mga pas manfaji matungo magahit hapa reglamento hapa gagwa hapa dipursi inkeketsagi todo mo na gaygi administrador eskwelahan ipubliko GDOE si kung todo lo kigwiza si Jimmy Terria jan puro siya ipresenti pa ogo na manggaygi gwini na membro siya lo gimalofan loki sumano ha si Senyor Peter Nodera, membro ni Kumision, si Johnny Sabon, si Signora Arceo, si Anne-Marie Arceo, jan pauwi presenti gaygi si Melvin Wamkat, nagwiza member ni maapun ni ginin igwinahan asunto Chamoru siya, no? Pues di kada membro magahit man maapunta ginin pudi hampir tayo gini pa gi Guåhan si Dr. Underwood maapunta jo ni ginin Universidad Guåhan. Hami representa ni Universidad Guåhan gi Kumision ni Fino Chamoru. Pues si Dr. Laura gini ni gobyerno, si Siñora Rosa Palomo, si Hope Gustobo, si Siñora Hope Gustobo, gini ni legislatura na maapunta gi. Pues si Felix Berto Leon Guerrero gipresenti lokwi. Gaygi nagwiza pago uno na membro gi Kumision. Mega ito na Kumision ja man metgo ja man fit mi empleado niya sa siya empleado niya Kumision. Ja empleado siya gwaha gaygi si Maria Dueñas Concepcion, Maria San Dueñas Concepcion, visa director executivo. Gaygi si Lucia Cauvo, visa koordineran programa. Jan gaygi loki si Savannah Concepcion, visa sekretarian tabla. Gaygi si Peter Constantino, visa espesyal ni umarereklay koordinero ni project to siya.
Pues gagi si Elerida Cruz, visa y asistente administrador. Si Lucio Lisama, visa y técnica ni para multimedia siya natuto. Dan si Francisco Santos, visa i mananalisa analistan i sistema ni computer. Pues si Piatra Tungka, visa zima panana artistan graphic. Pues mega tiningu niya esti siya na empleo. Jaginin siya muhumudong jan gini ni membro siya gi komisyon manhudong megay na programa, megay na minawli para uli na o sinipot ti mas ilingwahita dan ikustumberta. Bel tayo taji hamzuk un rotu na isti ilik na tinanga. Isi itinanga ni komisyon ilik niya ucalani husuun mo na danuhot kunuzi ilinala Chamoru. Uta atituzi ikinahulu tinautaw. Danu persigi ifinu Chamoru ilinala dan ifinalofad itaw-taw no Guåhan. Esigi tinanganya i komisyon ifinu Chamoru. Zawalara mo na usiga estimona. Sagin siya kaso man matulay ka todo i membro ni itap na ni komisyon makusigi estimona. Do bula bidan niya i komisyon pago. Para i talo besangan para itaw-tano ni kanit Chamoru. Toda gifino dan kun todo loki kustumbeta ihiningeta. Si Zeus Guåhan no. Oh, no, si Zeus Sino Masti, señora. ay sino Cristiano. Oh, hafa señora, sangan na tatlo? Ay kung sige apa bagay parang sangan dispensa do. Oh, no, bonito na. Hunay na besangani, para hamzo ni umeega, por favor, engan guaha question midzo, pega gi halami chat sa aano kesti gi Instagram, Facebook, YouTube, hungan, lo, be pega gi live stream link para esti website. Megay na gwinaha, megay na information, megay na gifino English resources gi esti website. Hunggan sa mega este i mangatsong i man parentesta nai manyasaga gisan lago za fio mafaifaysen hunggan mega masusesedi gi za Guåhan lo hafa para hami gwini gisan lago. Well, gaigi gi na website mega na sinyon usa gisan lago sinyon download sinyon access gwini. Pues aatan estina link hungan. All right. Señora, consigi por favor. Pues todo siya i produkto ri idinalzong niya i komisyon paago tasasagan leplug siya. Megay leplu ni nahudzong niya leplun para pamaguon. Kung todo leplu para imanlaam ko lokwi. Inahudzong i komisyon na nahudzong edzi maano no cultural dictionary, right? Edzi i dictionary para kultura ni hinengin imanay nata. Imenen halum imanay nata. Dan hapa tinga antis few masangan, no? Pues manggagi gui todo isinangan ni manay nata. Sa paago siga inaligaw mo na, siga in ilaw, para bensada mas sinangan. Nagini ni minenhalong niya. Pues gagi gui na leplugi na ujing esta dos esti na maedzi maparanan dos na no volume. Esta humujung ni esti na leplu i cultural dictionary. Inahujung loki dictionary para pamagun like na dictionary puro esi sa litrato ni sina pamagun ma-identifikan maatan janggagi ipalaban ni para panfinana okay hapa ajo na anya di pusi di Fino Chamoru Guåhan no megan leblo esta like na kiniroro puro kantan pamagun esti puro siya na proyekto no umahalong painset bilo lo kalan ani sisita lo ki ajude juna tori tempo i komisyon no mas man malagom na bense bi mas na paroma chogi mas lo inisisita fondo para ta sonni kestimo na ta suod ko sa kisinya o Guåhan megay jaunggan megay sa naginaha
Pues guai jilik niya no iji hinazi, genealogy. Nuevo estilo na Guåhan di Komision. Pues an haji malagu sinya matuwati di Komision, sa sinya usadu pumali magahit I pamilya mo. Ginimano magi sa sumimpresiso no itatungo haji. Ginimano it magi sa jangin titatungo wana na kalan anak manuan no, pues daidi I Komision da sinya edu manana juda hamzu. Guåhan sa bisita loki man mafatu, ni eji ina, tagwi na pangekwentus put I finiho, put I filo ani kultura loki. Janu, pinonya si Dr. Bubakwa, I website I Komision, mege sinyen lii, mege sinyen sauda. Wajilik na Fino ani cada mes antes de halong in webo na mes man matulay ka todo ilistan palabras siya ja tenga ajagit bidadanay Komision no jangin tagi pa gopot novena ninyo put tempon Pascua matutuli aju siya na palabras ajagi mauusa para Fino ani pues tagini I mes put Disembre Nita tunga na gupot no, gupot inobena, gupot ninyo, and mega siya na celebration. Pues matuli ni Komision, zama usa adzu siya na palabay para diniscribe I celebration jana pa di po si costumbre para adzu na mes siya. Jano ti enoha do pera ki mali I palabra, gagi loki naunungok angin mapronuncia I palabra. Ni hapatay mano di pusi mapronuncia I palabra sa di minagahit. Ni juga konti baik aata ni palabra gileblu. Tay mano matugenya. Jagin titahungok tay mano mapronuncia. Pues kalan lakad ezu. Pues I Komision bidanya ahi tanda anu kay palabra. Lo kung todo lo ki anak hongga. Itay mano di pusi mapronuncia I palabra siya. Pues memigaya mas, planunya I Komision memigaya mas na tsotso, iminalago, dahil dito di tempo iminalago. Jan, inkombibida sa ti iche Komision ha esti ipata spend penyu tanak famta ifinota no, Fino Chamoru, ilingwahita, tanak famta kustumbreta, na so ta todo estini tautano ta fana ajuda mona por si otro loki nanu so bidadanya I Komision I jilik na anlugat siya man malago yan na tuli tapi I perfecto na anya ilugat tagwinin I islata I islan Guåhan I izotta na si antitis na tempo pues ba komite para adzu I na anugat Dati ko may kalig na i-membra I komite siya man halom da siya man manajuda. Pues no ti logici process it esti na inatotso no. Ipata aligo haji manggagi gyudung ni hagas manyagag wi na lugat po di hemplo malesu. Ta aligo iji tumungo po adjo na lugat sa take tumungo mas hafa mohon na anya magahit. Sa buda mapa mega gay mapa pinatindas niya I naval government, militar siya, pinatindas niya I Espanyol, tempo ni Espanyol. Lo, waha diferensya niya ni temano matugye na gimapa. Kasi juga pagi Komision, bidada na I Komision, membro siya, komitean inaan lugar, man mamamay sinam, inkombibida itaw siya, gi lugar, gi sengsong. Por favor, necesita lo que ayudo para tasuon estimona na tinanga na minalago. Ja esta Guåhan no adilanto, buninitos ta mo na itsetsu. Esta Guåhan, por ejemplo, nita taatan edso na songsong sa Santa Rita. Lagi pa ako Santa Rita na manai inaan niya Santa Rita, sumay.
Sa janginin tingo istorya pun azu na lugar. Manginin mano itaw to grihi Giza Santa Rita manginin sumay no tatatuma sa pada istorya no. Pues esta pao Santa Rita sumay edu matungo niya na sungsung. Pues insisiun mo na para na ang lugar na kumutaya in na keke esta umalong todo informasyon za tamuning para hujung tamuning oka pues no imadilitrihan niya lokwi imadilitrihan niya siya esta kalan matulay kapalo tagi po di hemplu dadido inaatan lokwi dadido tunggan guaha sa maksapta no na ezi hagas madilitrihan niya idadido ti atat tizi etografia ni dipusi upusyat na tografia para lingwahe para Fino Chamoru. Sa preciso no si etografia sa jangin tatap tizi uno mo na mas consiste jo ano na hunggan magahe perfecto na necesita tasakbay lingwahita ifinota costumbreta como taw-taw-tano yan sa haji mas paro siniun estimona. Pues si madilitrihana palabra pago matatitizi oficial na tografia ni na hujung I Kumision Fino Chamoru. Jaahi ti pago na ipresente estina na komisyon na inetno na disti mapus ane pago matutuhon Kumision Fino Chamoru maaatan masa patay mano para umadilitreya cosa que consiste mo na ipalabra siya dyan ganun tay binaleplo zan ata ni otro leplo parewa mo na todo. Megay gikomisyon tabidan niya. Lo bula adilantu, lo mas ajudulo ki manisisita komisyon. Dyan gingwa kusyonan mizu, panalo ma website, agang gwate komisyon, just bes ngani hamso na ba inspiratori ni na sinya ni komisyon siyempre ni apa tay mano pin fan init za pwede amon man angin inhingo ki init ni komisyon un tungo mas un panguntento mas ihinasu na hunggan mga ginini kurason estinatsoso ibidanda niya komisyon ni Fino Chamoru. Si Diyos masi, Señora, put ena un nakabales na ikinimprende ni tautaw na pudi todo ibidan mimidzu na Kumision. Sa hunggan, mega hinasoniniha pinaloniniha na pudi lengwahiha, lo dinansiha na Guåha paten midzu, itsetso midzu, put hinadzinay, put genealogy, familian Chamoru siha, lo hunggan, gof importante dyan preciso za hunggan esta dos biyahi hu kombida esta si Dr. Underwood, gi esti na podcast, sa komentos kwe put tsetsot niya, dyan tsetsot niya si Elisa Santos lokwe on the inaan lugar, Guam Place Names Commission, za bonito hafa humudjong na hinajong niya na ibidan mimidyo sa atana inarahan ganyaku inalahan kino inarahan zan malesu magahit ganyaku adzu kino maritso hunggan and mapuda now sa who and gi compensation mami zan si Robert Underwood na si Señor Underwood Guåha song kalang itautaw ti man magof nu esti sa esta man podzon nu inaan lugat niha sengsong niha lo Guåha otro man magof na inihita na oficial esti sa Chamoru inaan esti na lugat pues nihita na oficial Chamoru na naanya lo importante na in tsetsegwi tsetso midzu na in gigiha kompensasyon komunidad pudi lengwahi zani mismo naan lugat siya lokwi. Pues si uno lokwi na pwede si inaani lugar bulag winigi islata zi maaagang no matanhanum siya zi watershed, no? Pues kung todo adzu para panmanai na ania di Fino Chamoru adzu siya. Pues ano
desta guailecta adilontu, dan munazan na sinamapa, gaitin po siyempre sa electa ti may gayjatso niya istili para taspia pa mas peno ni para magahit. It masihod sang yung tidinansi, masihod ni para udinansi mo na, jangin munazan imapa, onlii siyempre na maleso gaygi, inalahan gaygi, onlii is Santa Rita, sumay gaygi, todi itinilay ka di, para takundi tati o tahala tati, iperfecto na ania siya ilugata. Oh, sidus masi, Signora. Sidus masi. Ja, naidyo un rapto bayo spia esti na link sa ilak mo ihinadzi genealogy hunggan sa nita ega esti sa gihalatsa na champu mababa esti no i genealogy lab no hunggan so yeah ben na ano kesti genin KUAM news por i nuevo na finanui exhibition gidza hamso i oficinan midzu zan i genealogy lab lokwi supos nita ega nadza esti za pues sinuan sangani ham didi mas put esti na dos na bonito na lugar gi oficinan midzu. Kinalamsan para idiratson itautano. It's more than just a name of an interactive panel exhibit. It's an invaluable resource that tells a powerful story. The Comisión y Fino Chamoru zan Finatnaguan y Historia zan Linatla y Tautano launching this initiative, which delves deep into the Chamorro people's journey towards self-determination, honoring their resilience, history, and aspirations for the future. Dr. Laura Sauter, chairperson of the Comisión, sharing insight on the importance of this exhibit. So a lot of the material that's available, historical material that's available, is available about things that were done to the Chamorros, rather than demonstrating the agency and the ability of Chamorros to stand for what they believe. And so we wanted to get that across in the exhibit. Throughout the panels, QR codes guide visitors straight into primary sources, providing direct access to what is cited. And hopefully we'll make these primary sources come alive. For example, Dr. Underwood testified on the floor of Congress, right? So we have all of those testimonies listed that are in the congressional record, but we're going to be interviewing him or asking him to record some of his testimony so that they can actually hear his voice. And while the path to self-determination continues, Sauter reflecting on her hopes for the future. What I hope is that our people will be able to choose the destiny that they seek and desire. What I hope is that we in our generation will do what we need to do to make sure that our language and therefore our culture continues to exist in the future, right? That's my hope. It's not so much that I aspire toward a specific destination as that I aspire toward the fulfillment of an inalienable right of a people for self-determination. The Comisión also introducing Sagan Inilaw Put Kinadzits and Riquetun Chamoru, a genealogy research lab and resource center dedicated to preserving and revitalizing Chamorro family histories. The exhibit will be available for public viewing from March 10th through the 31st by appointment, while the lab will be free and open to the public during its hours of operations. Ay, sidus. So, Signora, kosinyo ang sangani ham put esti. Hanggang no we na haani magat ni maaga ma ni mababa I Kumision para ufan matu no itauto para umali hafa binahan niya hafa bidada na I Kumision hafa mas informasyon sinya matsuli so makomprendi mas dan giti makomprendi chabia. Pues no wina haani mansen interesaw magahit itauto. Ana sempre nito sa guahagwi un homisita
Ilegna giza Guåhan ya mumadum gigi hinad sina kwatu. Za atan. Zelinga ay taja nauli esti siya na naan sa moru asangan ya atan to di naan sa moru disti. Antitis sa tempo ne di sensus no na siya atan. Ligna taja nauli esti siya na naan sa moru. Ligna magahit na puristi siya sa moru. Afaisin ruit at guleko. Ugan ginin imatugi niya, imatugi disti antitis esti siya na naan sa moru. Ele kutungo na mega gaygui magahit itawungo. Loginin adso na sina mababay na sunay pamaguon or anti makumpapwede kinin pwede. Na guha dokumento siya. Fere ki para maikungo ginin ipatsut an haji sumanganga sina sumanganit mas do no pud ikustumbri pud na antas siya antas story no siya na asunto pud hita ni taw-taw-tano guha dokumento siya po sinipot ti esti siya i masasangan igagi na rikoko hitodo. Puro esti siya no rikuendo siya ni arikoko I Kumision po para managwahan no. Dahunggan gagi iminalago jano man magahit na guahay ilik na pamabira siya tati para maatan mas do execute mas gini ni Kumision mabababay peta ni Kumision para haji malago pero ki peta ni mababa sinyaw na hanggang law kuyulo elekta jan pamaisin question jan ginguha malago medyo pintingo mas I Kumision po mucho mas po hapa na manggaydi hapa bidanin niya lo buda magahit informasyon Wenti guahana na taw-taw gihudyo hita ni Chamoru tiumuhungok po esti siya na informasyon po hita na klase taw-taw bis. Prosesigi na sinya iseda Kumisyon ni Fino Chamoru. Mega informasyon esta marikoy distilap lunubena sige man marikoy gutsumempo si silap lunubena man matugi disti antitis na tempo sa manggaygi siya palabra gui ni guana biyay na elekta Afasi na palabra. Daw ginin adyo siya na palabra na mas natutungo put finota disti antitis na tempo. Pues presisyo lap do novena zaman man rikokohi Kumisyon. Jangging guaha sina manajuda no adzuloki to di tempo an manggagaw adjudi Kumisyon sa masaya STB man maaturisay Kumisyon para STB bidan niya no o sinupot ti mas sa pamato mas sa patay mano pamana siguro na niyo muding etografia pamana siguro na magahit na umatatidi no sa presiso lo ti kumikilik niya na Kumisyon na tungo todo po sa moro po di costumbre ni finio pues por favor gagawon o no Kumisyon ililik niya na janggil sinahamzo manajuda ni apatay mano para umas o matungo maso famta mo na ilingguan sa mori costumbre san todo ano siya mabababa petane Kumisyon para infan kinin bida halong. Si Diyos masi, Signora. Guaha comment? Tadza question trabiha. Kaling sinaprise uno estina tadza question. Todo tempo guaha question gi Facebook and social media put ko guaha leblu put esti, ko guaha dictionario put esti, zanatana guaha un gov tekno na tauta mega na tiningot niya put esti lo tadza question ay de atin esti na man mamalaw na tauta lo umeega si Cody Lazama zanilek niya malago jo na bayo abiba hamzo muna guaha megay mas taiguini na klasen programa gifinot Chamoru si Jus mas hindi dongkululu si Jus hunggan so hunggan ilek niya si Cody si Jus mas nu hamzo Signora. Ito mo hapa Dr. Miget Fino Chamoru. Quanto biadi umuding ako sa pag-sisigyan so gini para mucho mas edimangay di otobanda ni po matungo apatay mano po pangwentus gi Fino Chamoru. Sa pag-sisigyan so gizaw hasa tatigan yung tutun. Pues
Pera ki hagu ni todo tempunto toga Guahaloki 8 mas esta mangaigi bihujung ni Sina hamjaman inajuda jangen mahaja malago tumungo mas po di Fino Chamoru. Lo tinanahunga. Sa nisisita o mas megay gwinaha jangen nun ata ni Fino Espanyol. Kana at todo na sinyaw ni gwinahana po di Fino niya ni hapatay mano para tatungo man Fino Espanyol. Ifino 8 lingwahe siya lo hapahit ni Fino Chamoru hapahit ni tataw-tano sina mas tatsogi janggit ajo na papaisin hamjo janggit Guåhan mas tidingo sina tababa mas iparay binahata ni po di lingwahita ni kustumbreta zo matungo mas kosa ki ahaje malago sina manhalong wihi na link na website jo maliin na bula sina man manungo ginin ajo lo nisita tanak mas megay into mas megay mas mauli isa tadi pependi na tempo ni teknologiya siya na technology is the ato na si Siñora side up to lo mi yani bago matutunan sila ko ay kisabis doon no estilo por razón no necesitas a policeto sa necesita ba ketungo mas lokwe sa pabeo na famta lingwahiyo ikistumbrek angin estinasina po di teknologiya ni benahujo beitsogi pues bula minaulik no mga teknika na banda no jan mega isa taw taman manungo po desti pues nita usa adzu kalan ta usa adzu kalan uno gigalay di ni para uktafang kinini bati gudi po si kay mano mausana finota tadi kustumberta siya ta usa hapa na ramenta whatever tools we can use so that this ta advance ifinota tadi kustumberta siya ni taw sa man uniko man uniko na taw no magahit sa istingi besangan bula istorya ja adyo na piyaw kungo ipumalo ni ha presidente niya ja di kada uno ni conventus po di sininte niya itiningo niya ja ni experience niya para guagwa na adyo na kwentus niya basta nisisita mas mga man mamalo pan mamaisin kwestiyon para napaparesangan sangan ipinitin mizu inigwite ngaylig niya antes iman amko sangan ipinitin mizu santin sangan hapatay manu tatungo tata ajuda tapana ajuda Ese Diyos masigov bonito isinangan mo hunggan hunggan dia berita usa todo i ramenta na gifionta giesti na mundo hunggan dinansya hunggan hunay na befaisen how podesti sa hunggan para hamzo ni man aliligaw mas gwenaha hunggan ko man gaigi hamzo gi Instagram sa atanesti gov bonito na gov usadzo na gwenaha na Fino Chamoru esti Fino ihaani hunggan sinun usa esti angin masya gaigi how gwini gidza Guåhan lo sinun usa masya gaigi how gidza Connecticut, Vermont, Florida hunggan para esti na pahina kada diha ma-introduce how uno na palabra waha sentencia loque za isunedo preciso gof importante preciso loque za taimano mausa preciso ni dispensa sunedo ni palabra za taimano ma pronuncia za masanganya gi un sentencia loque za señora cocino un sangani hamdidi podesti sa esti kada diha esti pues hadzigi halmi oficina mo sumotsogui esti Ogi halong I Kumision impliao esti magait no mangay taraniha esti matutuhon esti no ni
lo uno tumutun lo man aadjuda todo el tiempo. Todo el tiempo ajudo a gaigi ni taiwi paugi poma usaha para palabra para ajuda haani para ajuda mes. Pues selecta cada mes ne matulaika I palabra sia. Pues sangia I para tinigi halo. Pues sia ha aloku I empleado I Kumision. Pemenunun siya I palabra, siya loke sumasangan I sinangan siya, tumatay-tay hujung, dyan manaadyo dato di tempo, dyan ahi tim uno ha ni edzi ilek niya Guåhan ba itune igwi esti, taja eno gi komisyon, jati debi eno magad kumuhita ni taw-taw-tano, le ilekta kospisisu patafana faisin koordinansi esti lo isumotso go esti ifinoya ani no ginin un tempo na sa ayade besanga na idifuntu Guåhan Concepcion sume lam ya jan sikin pues no ginin giya esti sumotso go ifinoya ani tumu edikala tagya ge ilulu ilo wan mana jujuda ipomalulokwe lo inti mas mo na más Guåhan adelante, más bonito, más claro, más sina en comprende. Pues preciso, biology esti na chocho magahit. Uno esti di biology esti na chocho ipot para ti para itaw tay komisyona, ti parahita ha gi islatay gini, na kung todo para otro Guadalupe sa ufamta sa maeko Pinones Dr. Miguel Marcia Gaigo Florida estige sinyo majuda Marcia Gaigo California musa malo na lugar na Gaigo da sige na dele kusumin malik esti teknikat no I teknologiya sa no ajujuda and talking about NAE technology, no? Kung todo lo I put palabra siya, ni inuevo siya ni palabra ni ti ijokta, lo tatsuli sa tana ijokta, no? Sa enigi mas muna, memet good mas, enigi mas no, morkululuji I gelengwahi, I Fino, masyapa na Fino, I sinata ajo I Fino o tutaw to lo tana ijokta. Taibi por ejemplo, pagi sila na Google, right? Website. Todo ano siya na palabra that has to do with technology ni teknologiya. Usapa tayo mano para tana sauno esti di finota, di vocabulario ni ijokta, pues tatsuli zata usa apa tayo mano madeletrehana di pursin yang gintatatiji etografia, dan apa tayo mano mapronuncia, gitonuta, gilingwahita, jahumujung sumauno adjusia sa preciso. Pues sempre Guåhan na humujung todos siya na palabra gipino iya ani mga maninengang sa gaigya na matugi apa kumeke niya gaigya na matugi apa tayo mano usuna janggin matay tayo gisinangan janggin unhungok lokit tayo mano maprodusyon niya siya palabra. Si Diyos masi, Senyor. Taja, Senyor, no mapapamaising question? Taja, ano, no? Guåhan sumasangan, Guåhan sumasangan na mano na sumasangan. So, pas Guåhan sumasangan, biba in South Korea, biba in North Carolina, Las Vegas. Taja question, Trebiha. Ulit ke purapa no kalan istay tempo na no mamas kadada dan lo todi lo masaya esta mapo na presentación todi tempo kagaygay komisyon para information za intingo mas ni setso ni hapa setso na komisyon sa meg setso na komisyon. Yan, who attends a Taja, Guåhan Tacoma, San Diego.
Ay, bienvenidos Festina Chamoru pari iseng song niha pari ciudad niha lo. Lo hape si Ruby Santos ilek niya toru man malati na tauto sa zata sumangan I know. Yeah, Tungo. I, Lo hunggan zahunay na tausa esti i seblanay na ora. Señora, hafa i planon midzo mo na gi champo so hafa mamailanay na planon midza gi komisyon para esti na sakan 2025. Esta mega I, lo unggan. True. Guåhan siling niya no maga plano na maagan. Maga plano. Gaigi siya na mas para produkto, mas proyekto para managwa. No enigwi siya besang na plano ano siya. Kalantagi gwinifi. Da pwede mo mamagahit siya na gwinifi. Logi minagahit ne. Anisisita fondo para siya da toto. Necesita fondo e giratori tempo I Kumision, no? Haji sina manai de e legislatura. Pues no, eman mamamaila tempo para mas tabdong siya, para mas megay ni ginin estis tayo matsogi, jan bula-bula ni hinasu, ni hapa mas sinya tatsogi, pera ki esta matotsogi pa. Pues ti mandiscusskan sa komisyon, Guåhan na biyahe na 2:00 kita tangmak maresisibiu mensahe. Madadang guaw loki ni esa na ora loki magmamata zo, no? Lo anyway no is ma pradenia di komisyon ti para ufan ay jiling na ti para umapanas sa siya. Ti para ufan batok sunga. Pera ki man mataotsung sa matutso ki tsetso lo bula lo ki mapukakati. Bula mapukakati ma espipia impeni wapatay manumos. Para ubaha tsotso para wa. Lo hunggan Dr. Miguel. Guaha plano. Mafananan maga plano. Janu mas megay. Ja mas mandak magu. Ja inisisita judo ginini tau siya ni tumungo mas por siya. Por favor. Sa ti hamya ni ti I Kumision na tumungo po di Fino Chamoru. Dani costumbre, dani hinengi. Tantore na siya. Hamjin ni manggayu na hujung. Piota jangin esta no man laam ko. Tayguni sa guaho, jangin mas am ko tayguni sa guaho. Sa guaho mas informasyon. Hamjin ni man hobid siya. Ni mani ega ni pago ni ome kumukesti. Mas siya informasyon tiginin hagu. Do jangin sina man mamaisin hamjugi optugi manam ko mizu. Jaginin siya na intingo, después ginin hamju, ajuda na ibati komisyon sa umas mege. Cosa kisida electata kusigi estimon. Ay, si Diyos mas señora. Guaha uno mas guaha question ho giminagahit. Oh wow, guaha tau umega ginin Aotearoa, New Zealand biba. Señora, esti tininget mo, no? Esti hogo na Teresita Flores? Hunggan de tinige uno ti hongi sinyo na sahaga sa wanligaw mano nang gaige no na tinige ulo. Gijas si Latino na kaseta? Hunggan. Hunggan tinige o esti. Isagon manyahak. Hunggan. Oh, may email how no esti. Por favor sa giminagahit istorya esti si tataho dan utugi istorya lo por si tataho dan dice lunia. Pues no estigui mas bodiko mo na zagana mafaisi no ni gaseta ni ilati antes no para betugi isya istorya estigui na istorya utugi isya. Pues ti anak ko na tempo na siya like ko hapatay mano pa iketsuli tapos ti ikopya na just si Diyos makasi sinyo. No, hunggan. No, siyempre man pareho hit na dyan I komisyon na zata rumikoy todo gifinut Chamoru. So, para museo na hu hohoka todo matugi gifinut Chamoru, pues
hunggan in Apa scan este senyor? Apa este no nasakan ko matugi gini apa nasakan sa hunggan June hanggang ninety 1997 nasakan este? hunggan Junio hunggan mid 900 hunggan 97 hunggan gihun Ay, si Zeus mga si talo na magong no estilo. Ito mo apa este na istorya ganyo tutugi. Ano ki hinengi ani inafamaulik iman sa moro siya, no? Sa Giza este sa lamigay tinigyaw sa istorya. Sa magahit na isaw sa tiu rikokohi na ito na sa sanipot bebeli talo no dangin malago jo na baytay tay di nuevo no Giza este na istorya anay mapta italaza Giza sina istorya anay mapta italaza panaan no sa lamigay lekta tinigay sino hunggan Giza stiya na utugi na anay mapta italaza pada anay mapta itekin no natali hunggan Giza este pues inafamuli gwini ano idi pulsi fundamento na sina storya ni ilia na kadada estina storya lo gani madagaw hujeng italaza jan megagay pinipuni gwian pinipuni manya megagay mampus pues mapta dai talaza mapta ilagwa ja manaadyo dahil tao to hapatay mano po mana isigidas pas manangu itaw to ja mahal da ilagwa ni gini ni papahalo mani manggagigyan sa magudi mas pempenyo hapatay mano po mana fan agudi to da jusya ko sa kiyo mana safu itetenan ni manggaginaguyan gwi pues ano gwini na ilekta manaadyo da inagofli inafamuli nigot pito do mana aju dapat para uma na safu to di kinini ilagwa sa isina na bendisyon esti makaagang no gin na Zeus ilengnya bendisyon esti naginahagin na Zeus tata iti para unuha iti para dosa dangin sina tanak panyo su todo di tao pues edugi David di matso gisigi customary ni Chamoru antes jagos rat sa leksa antes anduri talazero par pescador siya gitasi dangin matwa jo me ega manayo patemu padon suli guato di familia mo ni padon ega an manag pues pago na tempo ko talili esta hunggan italili esta no na costumbre lo Guåhan ay rason na tayo ng matulay kanya tempo Guåhan rason tita tafanyan sa gaha gihagas costumbre ta sa Guåhan na biyahe na gos makat sa pudi itempo matulalay ka sa tsadik matulay ka itempo mo na Basta pempenyo lo hapa para makasli na alata no. Pues anigwi na matulalay kay costumbre. Panagwit na pata imbrasa to di tempo. Data adza tatatiti. Dokun to di lingwahita matulalay kay tingwa yung tumas tempo. At tadalik tayo si palabra siya ni tindeklarsiya siya na palabra. Igugo. Apa tayo mano tungo ta na man mamamay takti manay nata na mamamay la na tempo. Para guahasti siya na palab. Apatay mano tino niya, lo itempo matulalay ka. Dani si sita tatso hapatay mano ni para tafan apa mo na, data na mas rico ifinota, dani costumbre taloki, munget man malefa, lo munget na malefa manginin mano at magi. Data onra imanginin mano at magi. Lo ni sita taatan ni presidente, data gosa, tatatsogi ini na Siñora Teresita presenta para man mamamayla na henerasyon iman mamamayla na tempo
Bonito ano para ifinakpo na episode, Señora. Hunggan, bonito ano. Ay, Esta de. mga parata fan papakwa, no? Hunggan, esta matu ora. Si Diyos masi, Señora, si Diyos masi. Hunggan, bonito episode. Para hinitsum na imest Chamoru para Fanachu. Hunggan zahu. Megay na estudyante ko hunggan megay na tao testu singani o megay na tao gi programan sinipo gi immersion programs and megay na tao ni ume ko ng fanatsu mahasu izomo episode 2 años tate na tiempo za ilagniha na za niha ibos mo sa ibos hunggan ibos techa ibos inanan niha bihanay za Ah, pues kalang suabe kalang ha hunggan. ay, Ya pues, si Dios masi, señora, por una hija mestina oportunidad, si Dios masi, por ifinatomo. bien provecho, story tempo, si Diyos maasi loke ni oportunidad, sa pwede agwa tao manina juda dididi, do, sa magosa siya loke dididi, no? Sa matungo mas, pwede komisyon ni Fino Chamoru. Hunggan, pwede hudes esa, no, yeah. Kado atani news, taitai news nai, Guåhan Nuevo na Project Mizu nai, Guåhan Nuevo man na huhudzu nai giesti na banda, pwede ihinadzi nai, pwede Guåhan Nuevo na exhibition, hunggan man but matsatsu hamzo, pues govmagov nai na be na famta. Be fatadzi hamzo, hunggan. Todi tempo ni sisisita ya judumu loki Dr. Biget. Todi tempo za si Diyos maasi loki para hago. Ni siga loki ang spempe ni mapatay mano. Para fan manungo o matungi fino. Kani kustumbre ni tataw-tano. Iman sa moru siya. Si Diyos maasi. Hago mas, senhora. Estigi fanakpo este episode fanatsu. Si Diyos masi no hamzu todos. Mas ne ekungok pa din eega. Adios. Este ki. Otro biay esta.